pozdrav sve prisutni jednako. Ja sam u početku pohvalio čak jednog ministra kojeg za ovu godinu 2020. sigurno neću, ali hoću vladu za početak ove godine, jer su to učinili i mnogi na društvenim mrežama i udruženja, kao što je Glas malih biznisa, u onom dijelu na brzini pomoći privrednicima, bez obzira što je zakon o koroni koji se spušta na ostale razine nedovoljan, međutim, s obzirom na to da će vlada vjerovatno reagovati u odnosu na priliv sredstava iz viših razina. Mi ćemo nastojati da uradimo što više, tako kolega Liću. Na mjere koje su uvedene i ovo što je rečeno, građani su ti koji su dobro reagovali, nadam se u toku pandemije i nadam se da će tako i u budućnosti, iako smatram da mi bi svi željeli da je neće biti, međutim pred nama je. S obzirom da 2019. godinu po ovom izvještaju, a ja ću navesti samo na jednom primjeru i nadam se, ponavljam još jednom, nadam se da je pisana tehnička greška u dijelu po pitanju Ministarstva za promet, veza i okoliša. Ja vas molim da provjerite u toku dana možda da dobijem ili ako ne može u toku dana onda pismeno da se ponavljaju iste rečenice. Ja smatram stvarno da je, znači po meni je to netransparentno. A ja sam tražio transparentnost, je druga stvar, tražio sam i imao sam inicijativu da uradimo što više na digitalizaciji, to je da su, hajde da kažemo, skoro pa ništa urađeno, iako je obećano, a vidite sami da su sve ostale većina i kantonalnih skupština na federalnom državnom nivou, da se održava sve preko primjera radi Webexa ili Zoma ili znači održavaju se online sjednice. S obzirom da bit će ova tačka kad bude za plan i program, pa ću nastaviti, ali za ovo ne mogu jer za mene je to potpuno netransparentno. Pogotovo rad ministra i Ministarstva za promet, veze i komunikaciju i okoliš. Pogotovo ovo okoliš. Hvala. Zahvaljujem uvaženom zastupniku Senadu Ahmetoviću na diskusiji po ovoj točci dnevnog reda. Za riječ se javio uvaženi zastupnik Senad Ahmetović. Izvolite. Ja sam htio da kažem da bi o radu pojedinaca bilo bi diskutabilno, ali na ovom ukupnom htio bi, žao mi što nije direktor, isto je usko vezano, direktor bolnice, zavod, znači ponovio bi zadnje dvije rečenice od direktora i treba jedan puta neko jasno i glasno da kaže da se zahvali, hajde da kažemo, Republici Hrvatskoj ili svim institucijama koji podržavaju rad i zavoda i bolnice, a to treba da jasno i glasno, ja ne znam, možda postoji neki oficijalni način da se skupština, ne samo vlada, nego i skupština zahvali. Jer znamo po pitanju svih građana Posavskog kantona da su svi, imamo proces isto i stvarno jednu veliku pohvalu i zahvalu da pomažu svim građanima Posavskog kantona. Hvala. Zahvaljujem uvaženom zastupniku Senadu Ahmetoviću. Uvaženi zastupnik Senad Ahmetović, izvolite. Ja bih samo da ispravim kolegu Goberica i osvrnem se na ovo što je gospodin Ilić rekao, znači gospodin Goberac u programu rada je isto bilo da će se uraditi i dopuniti, izmijeniti poslovnik vlade, tako isto i ustav Posavskog kantona, tako isto i poslovnik rada skupštine. A gospodine Iliću, vi ipak morate, bez obzira na sve, vi morate dopustiti jedno demokratsko pravo da onaj koji je u opoziciji da iznese svoj stav bez obzira da li on ispravan ili neispravan. Još ako je neispravan, onda treba da se zahvalite. I vama, predsjedniče skupštine, iskreno bi pažnju da ovo ide onim tokom o čemu, a ne u predizborni. Jesu izbori raspisani, međutim, eto, nadat ćemo se da će biti i da to ne bude, ajde da ovo završimo. Ima pravo, neko iz opozicije njegove, znamo demokratsko pravo da ukazuje na stvari koje nisu
u redu, kao što sam ja istakao da nije transparentno nešto napisano, ne slažem se s time, znači moje je demokratsko pravo kao opozicije da ukažem i predložim bolje rješenje. Ja sam to ukazao i predložio bolje rješenje i nadam se da ću 2020. godine, kao što sam na početku pohvalio rad vlade, nadam se da ću dignuti ruku i kad bude to izvješće za 2020. da ću dignuti ruku za. Tako, po tome pitanje hvala. I nadam se da ćemo ono što je obećano od onih koji su vlasti, a to su HDZ, HSP i SDA, nadam se da će program rada Skupštine i tako i vlade, da će to sve konačno riješiti izmjena Ustava u Kosovskom kantonu. Hvala. Zahvaljujem uvaženom zastupniku Senadu Ahmetoviću. Komesar, sačekajte, bit ću vjerojatno još neko pitanje. Ja se izvinjavam što nisam blagovremeno postavio pitanje. Htio bih samo da nam kažete da li je šta planirano po pitanju i šta ima po pitanju migranata. Pogotovo što je situacija ovakva i što slijedi još teža. Hvala. Po pitanju ilegalnih migranata. U posljednje 3 mjeseca od kako je nastupila ova koronavirus nema ilegalnih migranata. Za očekivati je sa ovim sad prestankom određenih aktivnosti vezano za i ograničenje njihovog kretanja, jer su oni imali i oni zabranu kretanja u vrijeme policijskog sata, u vrijeme izolacija i ovih prevencija koje se dešavale. Sad u ovom periodu za očekivati će krenuti ponovo taj migrantski val. Mi do sada nismo bili njima posebno, po navodnicima, interesantni, jer nismo bili na ruti prema izlasku njihovom glavnom i izlasku u Evropsku uniju, odnosno prelazak u Hrvatsku. Buduće, mi planiramo, normalno već aktivnosti su usmjerene i u tom pravcu, preventivno ponovo izlaz na terena ruba područja naše kontrolirati, a također zamoljava i ono što su prije radili građani, dobronamjerni građani koji su nas izvještavali o pojavama grupica, nisu to bile veće grupe, to kod nas je ukupno možda 50 do 60 migranata uopće se pojavilo na ovom dosadašnjem periodu. Znači, preventivno ponovo ćemo angažirati se po pitanju, sad se mirovalo, ponovo se uključujemo i pratit ćemo stanje na terenu, odnosno stanje na prostoru Bosne i Hercegovine, jer ako krenu u kom smjeru idu i dalje možemo očekivati kod nas. Uvaženi zastupnik Senad Ahmetović se javio. Izvolite, zastupniče. Pozdravljam sve prisutne, imam 2 pitanja. Jedno je postoji li mogućnost da vlada omogući finansiranje kamiona za odvoz smeća javnom preduzeću Komunalac, s obzirom da bivši direktor nije radio savjesno i planski, te da imamo problem deponije smeća. Drugo je pitanje vlade, može li obezbijediti, stvari predsjedniku vlade, da li može obezbijediti svim penzionerima, nezaposlenim, zaštitne maske, s obzirom da ima iz priljeva donacija. Hvala. Zahvaljujem se uvaženom zastupniku Senadu Ahmetoviću na postavljenim zastupničkim pitanjima.